harsha itanu zakasheshe abantu nyamwinji bakirakiriza yarwenyago kwereberana gabo ubwo abagore 32 nibaterana impeta ekintu kitakabaho mu Rwampara amizina ga patiri n'ijya mutimori kwera omukoro gubire gushacirwa umunyishingiro kazo Rwampara muri Musime asimwe aho abagore babandize kuhasarwa barako basiga amajuta batyo no kuburyo umwe kusimba mukundu wawe mpeta Zware jimpeta niyo kama isoka rukundo yanje n'ubwese kwa bwanje ariwe abantu abashinga mwe n'abantu mwe Omuryaba habire harimo umugurisi w'imyaka 83 hamwe no murema kandi aba batireberaga nubwo barikujweka bakunda babempeta hagati ya karna amashemererwa mingi umwe owachitansa patri na mwana na mutimoro kwera ngani ngira ngo kugitwa ni kimwe mbinte gutera abantu umuhimbo kura yayetengecho akakatimba ezendagano umuntu yayetebekanisa so abantu abogitwa nibatera abantu umuhimbo batachimanyire haza abantu wareba everywhere nubuguzo mutawuni wari abantu zira katimba ukara abantu bono kushangurwa kwiza kumureba ncoreka ngo abantu abagitwa hino ko barangirira amakuru marungi na munonge minyeto nabo bakahura bayetengecho ishatu aba bashazira umugati nabo nyuma bahebwa za certificate baza kunyisha na kasoda mureba abagore b'umwaka aba camera please mbwire bwa abantu kugamberera okwihaho obutabanguko bw'omaka kandi n'umucimanya abamwe bagira ngo mukazi ko kumugita akuzoka konka kandi cyo ntumanya ngo mwende mingi ni kimwe mbinte sparking love ebikutera rukundo ekimuka umukazi akajya mushija wanje acwire mugitwa nanye ecyo kubanza musime mukama munonga wo kuba yabarondo mu bengi timo mwenka konka yabarondo ecya kabiri ndagano z'umwaragana histoire nkezo mugasho kandi murebe mutumwasira murebe ngo mwaguma hamwe mwakwatanisa mwayesigana kandi mwakundana bineye bakaze niba batera basabwe kwandisiza ubutimba konka wo uri kureba ikintu cy'umure yakora n'icyo kumva umuntu wenyema iyo nshimiriwe twajya twanywa twibuta twabaje za twavara twanyirira twajya twibuta nyongera nsimana kwaza kaboyi gasha kwa Susan Charsima